Ngi pedang so bhai pi saisin syakane ke channel kecongi. Te parlo khaswa ngi napit ya kane ke video. Singo bha subscribe kane ke channel bat kumju. Share bat like ek videos kecongi. Parlo sama pit ek videos kecongi ki bang ngilade bulut ha kane ke channel pinyok lucing mentoy. Tungnya sedang menta syakane ke video ke pamenta. Ha kane ke video ngi yosngau ba Ulil Messi ulapoi syaga sau penru teliki trofi haga karel kecong kata kedai lapan saki lengba gajing job jong ya kene ke champions nagam ta ke klub Inter Miami haga ba lengba kene ke trofi jong ke klub Ulil Messi ulapoi syaga sau penru teliki trofi haga karel jong sakweru ba Lionel Messi Royetep ya art lagi gol ha kane kacing lekai berkata gawe kalong ka free kick ke ba Messi Royetep direct kita deki art li jong kikul jong Lionel Messi ha kane ka jing lekai lap meski lawan orang ba Lionel Messi upteng ga jing job bat upteng ban tep leng ba ki free kick bat nang upteng ban yo ra kanam job laong ba Ulil Messi ulatam da kawai ka free kick na u David Beckham bolong utrai jong gane ka klub Inter Miami lengba gane ka free kick ka ba ulai thep ha gane ka jinglakai kalong ba ulatam ya u David Beckham udon kumba Henry Bustan teli ki free kick bat Messi menta udon sya ka Henry teli ki free kick te perlok tangkan video kublai